Kubor nakaslem jong unong san hima. Manamtut kakam kajam ema kajingwam biang ke boarding. Wan shaka orange electrical sulong sopo nok mai nakabenta ki diesel generator. Kajing Thrang bat kajing Angnot Currenti Sports Club banyo rong Shakalumpong Yelekai I-League kamshim lakut na wat hadin bako All India Football Federation kalapan panay kinhon Yelekai ki banyo rong Shakani Kalumpong. Kani ka club kalanang yay penklain yela ka kanhon ha ka bakalasoy contract dangshen ki katukan ni ki rang Yelekai ki bakantup yo meban ki walang Ronald Kidon El Nonglait Dewan Chua Carlos Shalam Padam Chetri kiba nagarang Dajit United FC, Uhadi Cliff Nongbri naga Southern Samiti FC Kolkata, Pinsyongdor Shadap nagalaban SC lambat kiway pat kirai lekai. Nagaliang unong sa hima layo banyakren ber CEO garanti iba Samrans e makaba lopan pau. Yagade Kajing Thrang jong club banyo rong Shaka I-League. Kaya iya kubor kindiat penai peladap tolong pa. Kaya AFF club ini pa kidan arti club kiba yo rong Shaka I-League kata diga sudah bahan po Delhi bakas sendiri po masyarakat tenang kat baik garanti pada kanu ka kubur ni kanu ka jing batai ni ka direction ka AFF ke bahkan ai ni dari hot ni semua solusi mah kaji anti ke jungi lah persangknya banyak rong Shaka I-League di konsum malam kita dan nak ka flop pat ni musim tu juga kan ingin persang ni cubai gila cubai kinti pemenikong kalau bagian betul hadin baka serta India akan pelatnya dia kecil awe football ting nak klub ni juga betul kelam kari di tournament bahe kumpa chief minister World Cup Sikkim nata di Borderloy Trophy nata di international trophy di kepala pendana hutan macam tak terter di nak klub tu ni dan he persang hibat beliau apa ka I-League nomor ba mentak mau ini aki kubur lomba ka East Bengal la yo apa ka ISL dalam ka East Bengal la yo ka ISL kalat yang suka ke squad apa ka I-League di nakalian ka juga ingin persang ni ka bakulu ingin tendru ya ka AFF pada long kepala kan pedang ini si mental senam apa I-League la kam long ru la ship senam kan pedang ini kembelong sredi apa ka I-League kata kali kau ini dijumut kalau ba syukur ada kalat sisa kamu dan ini ba impois ka I-League dia kani ka renti mihap banyak pun ya kan sekian division nomor kumba kalau ni ke klub apa mempois ka level ka I-League ba video ban I exposure ban I platform apa kami ya ki players untuk kacela ka sini di lata video ada kani ka renti ingin lebih ya ka ba ya lekai kumba ka second division ni qualify ka second division tu ni job extension yang qualify buat syakat I-League juga ya. Nah kalian ke klub hot akhirnya kiliat pernah di peladap nila retain nila bat di kat tu kan di players dan mengibat ni dengan senam nila tu players juga kita nila peladnya nila tu players kita yang sangat main rebut ni sangat main kajing sangat players kalau ba ni pun kanju shoot efektif nomor kita kita mau itu atau kan ni players ni kalau ni nak klub kajungi kecil saja kita kalau pengkaji isu ada tim di position di bagi players lagi mah di dimba ini part nyumut ban sedang mau practice session model iba sekar jelas jadi kelas siapa ini sedang kilan net atau gym ya di by next week ke klub lah yo banyak tie up lupa bakal fitness first kabalong ke gym betul perlu ini orang ini mulai murah video ban sedang nak banyak kilan net players punya kilan net aduh sim tu yo hang teh fitness first kenapa kalau enggak jemput krek ka jungi nam tai tournament banwan di lada ngiyo man klamen no kamplo kan ai ka big advantage kumpul klub naga benta ban pentelun ni kirukom traikam jok ni klub badru ban penbiang lupai gijing ton kam garanti hakasan trik unailor kala pleru iko office traikam joka ka bah maulai maudat baki ya gane ka office traikam la pleru menteri ka trat elek kai ba bantai dor lingdo kum kongsan Hakani ski lai don lang upa EMI nams EM acting EM ke hima melim MDC ke Maulai constituency ba Taibor Patau ki dikhot jogri club bat ki bei